Amakuru aturuka mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB aravuga ko hatangiye iperereza ku musore ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana muto. RIB ivuga ko yafashe umusore wari ufite ubukwe muri iki cyumweru ukekwaho gusambanya umwana akanamutera inda. Uyu musore yafatiwe mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza nyuma y'uko abaturage n'inzego zibishinzwe batangiye gukurikirana aya makuru. Nk'uko RIB ibitangaza, umwana baje kumupima basanga yamaze gutwita, yamaze gusama. Nyuma y'iperereza ry'ibanze byagaragaye ko uwamuteye inda ari uyu musore wari usanzwe atuye muri ako gace. RIB ikomeza ivuga ko uyu musore yahise afungwa ititaye kuba yarafite ubukwe muri iki cyumweru, nubwo uyu mwana avuga ko bamufungura agakora ubukwe n'umukunzi we. Uyu musore rero afungiwe kuri sitasiyo ya RIB mu gihe dosiye ye ikiri gukorwaho hagamijwe kuyishyikiriza ubushinjacyaha. RIB iributsa abaturage ko gusambanya umwana ari icyaha gikomeye kandi ko umuntu wese ubigizemo uruhare ahanwa by'intangarugero n'amategeko y'u Rwanda. RIB irasaba abaturage gukomeza gutanga amakuru ku gihe, cyane cyane ajyanye n'ihohoterwa rikorerwa abana, kugira ngo babone ubutabera no kurengera uburenganzira bwabo. Aya ni amakuru aturuka mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Njyewe bagezagaho iyi nkuru ni Mr Angel, mwibutsa gukora like, subscribe, share ndetse no gutanga igitekerezo cyawe muri comment section.